Manita NPT nomor 525 Aisyah dan Al-Bayaqoh. Marhite-hite doa anak na Tuhan Yesus Kristus. Doa ni Kodi Parbadia. Na inakulungan di bagasan buwan ni Tuhan Yesus Kristus. Adungno sa dapadoan na pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru mana dan mol iwa sada bentuk proses di dewata ilako memimpin menuju jomai asa bui ibana dari alat na berbahaya na mertua beragam itu dipakai di batang proses jomai asal yang diukur mengatusi dia mendagang loko minum hari depan. Si pata dibayar dua kena haciti, diproses dua kali hacit dulunya mohar itu serek kerohana, totowo dihakosi di bawah dia keperjalanan dulu. Mohar itu boyo di mana madokoliate di sini akan dicalon siap Tuhan. Ala jojo rupanya dipikir roh asap minohan. Di tayo kamu na doon buhay na yung magpadas atong kamu madolo hata ni Dibata tarikot tubuh ni pardonan sa repeo ni ala Kristo yung ito pa Dibata dumay iloilan naman dan hinggan sa dalagaway ito kubay maligan sa dagumbut pangurupi di ibana bayan ako niliyot Tuhan Yesus danug na paglakon na yulina ia so alani na magmainan na palakupos sa do pangalakot do nang namabuat na siyami ato na ginadong ni Dewata dan jari siramon ni Tuhan dungi sono didok hata ni Dewata tuwag gagulungo diulo son panguluin na di Tuhan ay bawaino ulo di pagkikutan son Kristus uluni kurie ikon kotor orman toman matdoman alabo dohot harimahon ikoti patangi di burburi imana arga di julu ni Dewata dohot di julu ni John atau sohon hanta naman parangihon hata ni Dewata sumulupon para siyogaw dohot kabasan dohot hatere kuninoan
Mati pemilihan kamu dohot mati sia-sia. Taluhut riting ni roha. Ang kumaaw mo ay jumuro di ho ale panguli. Donsar. Nawal ho makadungdok kong di juro ni dibata. Nauboto sa lugut. Doho di juro ni akadongan na tumugison. Na di pangjuruhang do. Si Elfrida Gold. Na niresponda bedumang mo. Sari. O doon makawang iban na siya na sa ukang. Doon manggahong siya na sa bubong. Tuhutan parangin parangin na badia. Rapo o iban. Naulo doon mga jual sudo hagayon. Tungsura umurang parangin. Dahil nakatupa paulahon. Manang talipunong iban. Pariman isirang hamatea kamso. Molo ng sadaro hamang doy sa nusay dokma. Naman kumaaw do ibualay na Elfrida Goldman. Diririt ni si John Sar bahit lungan na, sorry. Doon sa pangalawang na tuloy, maladong o iban. Doon sa pagkakayong parangin na gabiya, pagwahala Kriste ko, dahil na sa tupa, magyolong mo. Manang sa dikurong mo iban. Molo ng sadaro ang magluwi sa lunay, dokma alisin. Atong silewonan ka siyang mamu pagwa ko ni kademon. Naposo ni bata kuwaw na mga kami ko kami. Hindi buwan ni bata ama. Anak ko kung pwede romadok na pinayong ni bata dan jari sirapon ni Diyos. Bago pasti jalan mengamoti Tuhan di batang. Di perdakon Tuhan di batang dunia Tuhan jalan ini malahan jalan. Di dokapon Tuhan di batang dunia Tuhan. Jalan di patau sama dari untuk dunia. Di bagasan Kikiong, bukasan kami itu, yang kenangan siang biasa, naruh biasa makalas. Ang sinirohani Tuhan na Yesus Kristus, rohorong nirohani di bata ama, doon persoalan ko di bawah dia ma, madongani hamu sa dunia. Amin.
dinang tekas macalo pasu-pasu perdongan saripion anak nabi dohot parumain siapa kasjoro itu hatai amang raja inang suribadah dan parintal tangan kami dia kamu kerajaan nami alai di lasni rohanami di bagasa tikion di medalan ni tangiang nami di naung macalo pasu-pasu perdongan saripion yan akon nami sogoni mado kata pajujulu siya kami konani hasuhudon Spor torok dongat tamay sa atong nasa rumah pinagtiko kujur manin na dito pinitapian tudiya pehita mangalakas sabona ni hasuhuton tusima ita dapotan persaulian asasaha sahani sulu saat matugatean lunga sahatam hudur kami hamuna macalo pasu-pasu perdawa saripia sebagai jor itu hatai saha mahita horas jala gabian so lima mau lihat